Seroki Amerika Joe Biden planiya gotara xwe li civata giştiya neteweyên yekbûyî ya salane bo şermezarkirina Moskowê bi kar anî. بلا ام با آشکرا باخوین اندامکی هردمی جواتا اولکاریا نتوین ایگرتی هرش کره سر ولاتکی هفتو خیب و هولدا وی ولات خودان سروری لسر نخشین نهیلد. Biden Seroki Rusya Vladimir Putin bi rêxistina referandumeke saxte suçdar kir da ku ew beşên Ukrayna bigire. Çend demjimêran beriya ku rêberên cîhanê li New Yorkê kom bibin, Putin seferberiyeke qismî ragihand û fîkarên êrişeke navokî anî ziman. هلبت ام ده هر یکی بکار بینین و اول نخواپاندنه. Ragandina Putin pêk hat piştî ku hêzên Ukraynî li Bakurê Rojhilata Welat gelek herem ji Rûsan paş vegirtin. Serokê Ukrayna Volodymyr Zelenskî ku amade nebû bi vîdeoyekê tomarkirî axivî. تاوان دیجی اوکراینا دیتا کرن و ام داخوازا دادوری کاروا دکین. Zêdekirina alozyan ya Putin di nava dilgiraniya egera şer ya di nav endamên neteweyê yekbûyî de hat. به باوریا که دیپلماسیا اوکراینا و پشتوانین و از باور دکم اوه آلی کار بو بالا که زیده تر لسر هفرکی دانت و خویا دکت باندورا که زیده تر هبو بو جدا کرنا روسیا او بخو جدا کری. Biden got ku ew piştgiriyê dide berfirehkirina civata evlekariyê ku endamên daimî Rusya û Çîn li dijin. و دناف دا کرسیه که هردم بو وان ولاتان اوین بو دمک و درش مبشتوانیا وان کری و کرسیین ولاتین هردمین افریقا و امریکا لاتینو کاریبی. Bo çareseriya ne evlehiya xwarneya cîhanî Biden zêdetirî 2.9 milyar dolar alîkarî ragihand û alîkariyek mezintir bo têkoşîna dijî AIDS, tüberküloz û malarya. اوه بواتا هنده یکو ام کاری دیگل شریکن خوین کنگرسی بکین بو برهف کرنا 6 میلیارد دلار دی بو صندوقا جیهانی. Serok û xanima yekê Jill Biden îro pênşemiyê ji New Yorkê ve digerin Washingtonê.